ene facility yokoba nti eno neno niwe bagaba entambula bagaba obugaali abamagombola bafuna pikipiki bachairperson ba district niwe kuba oluwagi ezira alufunangaku so ekibiina kya NRM tyakijjamu tyasaba bukulembeze nti lwakuba batinayenda okubana nti ntumbula office eyo n'abantu bagitegeere. By the way, mbaire mani bwaino eidoboozi lyange n'eriina aye nga abantu tibaidde muntu abantu nga tibaidde muntu so buli gendi kutuuka abantu bakuba bwamizira bakuba mu ngalo bakati niwe oyemerera okulwa pate oyemerera okulwa gavumenti oyemerera okulwa kino oyemerera okulwa kino abantu kye bakola oyemerera okulwa kino so tusabanga ku bukulembeze. It's the same thing kyendi kukola ku chairperson wa LC5 owa chairperson wa LC5 bw'obujjamu ng'oli kujja kulowooza kusuubula oteeka okuyiba of course bw'obujjamu ng'oli kujja kulowooza kusuubula na kufuna oteeka okunaga bw'obujjamu ng'oli kulowooza kusuubula na kufuna oteeka okunigiriza oteeka okutunda ebitali bibyo oteeka okutunda emirimu. It's the same thing kyendi kujjamu nga ndikukoba nti ndikujjamu bukulembeze bwa district okuyiza iganga mu buntongi okuyiza iganga eyegombesa abakozi babe ku mulimo gwabwe nga bazakye bali kweraliikirira nti kwota eno bwenaida nteeka okufuna ku threat eno yona ekoba nti kwota eno yaidye gateeka okuba waka sente akayira nti bagereiza abasomesa esente edijja okukola ku masomero aba seed schools the primary schools ba inspector nti oda kufuna akasimu ka gundi nti babagereiza akasente. Ndikwenda kuyiza mirembe mu bakozi baiganga district ndikwenda kuyiza mirembe mu basabe emirimu mitono kuba abasomi bo bangi. Okay. Gemera mwena awo haji. Edo ni kudimu ku nsonga edi kutoola kubwa chairman ow'ekibiina okujja kubwa chairman. Tidire kuntoola. Oli sigalayo? Ndiyo era ndi kusigalayo. Tukitereeze. Gwa bunawono bwa kwesimbawo. Oli kwesimbawo kubwa Iganga district NRM chairman ni Iganga district chairman. Ndi kwesimbawo Kasitabalanga okulondebwa kubwa chairperson ba NRM ndiwo. Wanje? Kasitabalanga okulondebwa kubwa chairperson ba NRM ndiwo because gazira iteeka lyena abamenye batyaye kabiri NRM nga pate ejja kabiri kweyongera okufuna mwino olw'okuba nti ndakuba buti nfuniye ekintambuza nfuniye amafuta buli wena abandi kujjanga kulambula emirimu ejja Iganga district local government ndakuba ndi kulambula emirimu gya NRM. So NRM yeda kuba eri kufuna mwino kabiri. Well, ojigira bayogera bulungi ino mubaako ni meetings nga imwe abatwala ekibiina kya NRM ku district level mu Uganda yona. Ekibiina NRM National Resistance Movement Organization nezaala NRMG National Resistance Movement Government. Lwaki NRMG ezaalibwa NRMO eremererwa okubaaku n'empenda eteekateeka maamu ono abenga wa enkola ye yesimisa oba eti mubyogerako ekiiko editugayita nga ba isentebe ba NRM nga mu mitinga chairman w'ekibiina ekyo ndakuba kumpewo wano nkyogere lunwe nti ba chairperson waife ayinza okuba amaze emyaka bwegitaba mukaaga gireza 7 nga mukusembayo mubona ku mikolo nga tamitinze ku officially ba chairperson ba NRM era ba chairperson ba NRM gagira okukyala
chairperson bwaba mudagudagu mwene yetola yayogera ensonga asobola okuseetaku ali bw'ataba mudagudagu era sometime eriyo district editabagana gakutyama eriyo district editabana wakutyama bakuteeyo aye bwe chairperson mudagudagu nganze oteekwa okuba okumpi ne chairman gali kutyama oba gazebo ng'eriwo nga batwikiriza okudityamamu oba okubamu abo abanamurecevinga tulwirewo okutyama okuva bwe twayingira mu kalulu covid naida gino emyaka ena gino giwereku tulumbi ogwokutaano tubaire nga tukali ku meetinga chairman wa NRM as a group nga ba chairperson ba NRM but mwopero kale nti abadagudagu bakola bati bamubona bayogera naye but abantu at individual level tujja twamubona tufuna omukisa twabanga tuli bantu abo abasobola okujjayo ne tusobola okusharinga naye sometime ebintu ebiri kuluma abantu wabonera awo ng'ekintu kiri kukolebwa aye nga wasobola okufuna omukisa ogujja okusharinga naye ekintu kyona kyona.